C'est dramatique. Alors, ce patrimoine culturel immatériel, donc c'est un ensemble de traditions, de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-être, de rituels, de pratiques sociales, de savoir-faire de l'artisanat, qui sont tous portés par une langue, la langue. تيموسليويناكي تقديمين العوايد ايني نخدم كيس مثلا ما قرا كتفسوت ما نخدم تمغرام واذا كذا كيس وكي مقارن le patrimoine culturel immatériel. Si يجمي السد سيماوي مازال ثاكي تجدد غير ثاكي تجدد avec des néologismes جديدين شبحان لا ملي شبحان لا ملي شويه معناه يحتمى الحال يحتمى الحال انا راه قبايلي ساكن نقدر يكبوب لنا كويس الشتا سبوب العوايد سبوب الخيال القبايل سبوب باينين الزار كذا كويس داخل كمسلاي ساكن ما لا تنقص المسلايت لا شي نقسم سنقص ثناهي سنقص ليدونتيتي اما كيوني ساعه 3 المترات القد هذه تنقص هذه كريو هذه تسوغ دابا رانا يعكف كويس انا عكاكو فادي مس سي بيولوجيك سي ناتوريل مي ما قبلك نادي يعكف اين يسن داخل قرويس يفكاتي وراويس يفكاتي الجيرانيس يفكاتي كذا اما كانوا يموت راه غاس يروح نسا يتجاد يا مسلم لا معنى ما يروح يون يموت يقوي ما يسن ديلس يواشو على خاطر نتسا وينوذا ورا بالك يفكاين يسن نكوني ونوذا ورا نشرو الغرس اين يلا. Quand une personne d'un certain âge disparaît en Kabylie, c'est généralement un connaisseur, un porteur de savoir, un porteur de pratique qui disparaît. Alors si cette personne a eu le réflexe de transmettre son savoir, c'est comme si elle n'était pas morte. Si elle avait réuni les conditions pour donner tout ce qu'elle portait en elle, comme savoir, comme pratique, comme comportement, comme savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être, comme s'il n'avait pas disparu. Pourquoi? Parce qu'il a laissé tout ce qu'il connaissait. Mais si par malheur, en partant, il a tout emporté avec lui, c'est ce qu'on appelle la rupture identitaire. On a opéré une rupture, une cassure insurmontable, parce que les générations qui sont là sont complètement désarmées. Elles n'ont pas la possibilité d'apprendre ce qui est moderne. Elles ont perdu ce qui est ancien. Alors cette situation-là, elle est effroyable en Kabylie, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les anciens auraient voulu nous donner ce qu'ils savent, mais nous, les jeunes générations, ont été coupés avec la rupture linguistique. Ils ne connaissent pas le Kabyle. وغنسن الكاتاروميث وغنكوني مذي مولان نسحو فوق نتنادي نتحويس ان كراونا اثنوخر في قبايليت هادي غادي يهدر تاروميث قلاك خاشي لا خليك راه شتو راك في مورت القبايل اقشيش 3 سنين 4 سنين يتمسلاي تا فرانسيس بابا مامان جوي بيبي اتسيتيرا يهدر دان تعرف مي تا قبايلي تا ما كان حرشاوت يلطف الناس إلا قال ما تقول الضمغارة الزور تعدي إلا قشوت السكر كي ولاش Alors, donc le patrimoine دينا أثيد نبدو يوس دافوس يسعى 50 غودان دونك تيجمي على القبايل تيجمي مع لسين يجمن أين يتفروخن ويتمتثل يتنقل بواغروا تيجمي ساد الساد كولتوريل immatériel تيماوي c'est-à-dire qui est oral نختار نقاوز donc ce patrimoine culturel immatériel خمسة ما كندافوش يسعى يا أخي سلم زيك نمشي نسورة لك نسي غوزان
مزي مسكين عبد الله مسكين بوز بوتلكي مش شحطر بوتي القبائل قيمة زنت كانوا مش شحطر بوتي سيتي الكنز نغاس نتقول جافيل قيم دوم شحطر بوتي سيدايقي خص حفظ كبورتنا مش حكا اسم شحطر نوال الور يغوز انا كي عمل جو أتنسميها توثلايث سي لا لونغ داشي قدام توثلايث داشي قدام تمسلايث القبائل سبوب تيموشوها لي ليجون لي كونت سبوب إسفرا لي بويم سبوب إنزال لي بروفيرب لي ديكتون سبوب تيمسعرق لي دوفينات سبوب لي ريسي تيحكايين تيمقرانين مثلا السوق تاخذيهم يحكوا في سيدنا موسى امشي يقعد داك البحر يوقف راس البحر يعدى ثمانين كيلو راه حكاينا كي ثبيت انتي تقرنسن تلاقي تسكيله تيماوي سي لا ليتيراتور اورال alors cette littérature orale est portée par une langue et quand c'est dialectique quand la littérature s'appauvrit la langue s'appauvrit quand la langue s'appauvrit la littérature s'appauvrit زيك مثلا نقيم الريف الكانون يا انا جيدا انا ستين زعما كيتقارن ناخذ حكوته مشاهوت بدراره بركان مشاهوت نعاوديو البابا برجان مشاهوت السكور مشاهوت نسيبوس يوفق نيق الباز ماشي ديوت تيموشوها لي دا شو ثمت لا الا داخل سنه الخوف دونك نتهكي دا مزيان قشيشه مزيان نتهكي يدوني في الصح on lui apprenait virtuellement que le monde est féroce c'est difficile mais il n'a aucun risque نحفظها سري في الكانون باللي نتسريل واغزن يسوفون داك الرئيس يتشافى قضايا المال مي بور فير دو لا ديغريسيون بعد تقيرني قص نسلاغي المال ني وغيولني سرعلو داخلو عبوديس يزيمر يسبعبو داخلو عبوديس ثاغات تسبع كذا دونك واغزني يطس مي عينيك تشكنا فيت مازال يتحري bon c'est de la virtualité très très intelligente pour l'enfant le rôle du conte je vous apprends sûrement rien du tout dans les pays modernes le conte il est utilisé dans l'enseignement نكوني غورنا غادي هنا تيموشوها سوسمت اغرباز يخلي قرا تيموشوها في جديد donc les légendes kabyles se sont tues l'école n'a pas repris le relais donc nous sommes entre deux stades nous sommes dans une transition mais c'est une transition mortelle elle n'est pas féconde il n'y a rien l'ancien est en train de mourir et le nouveau ne veut pas l'être le vieux est mort le nouveau ne veut pas l'être اما كنساعد جدي كيموت الطوفان اللي قعبوط تمطوط يوقع ديلال donc tu es dans une situation je fais plein de choses نكونوا قلا غادينا alors cette première dimension je ne vais pas dramatiser mais je vais dire les choses تيموشوها il y en a plus هاد القبائل تيمسعرق قليل كان كدم لي الضيوله كيدي الصلص استمسعرق اكيني ماشي على القيمير اكيني على القيمير دا قزبور يعلق فوالا يلف دور الرف دا زعلوق ناضي دا يدي يعلق داون الرف تي مسعرق هكا كي بورت لا لونغ كي بورت اون سامبوليك كي بورت ان ايماجينير الور تي مسعرق هكا روح انزال لي بروفيرب تي مسعرق لي دوفينات لي كونت يسمعوا سني سفرا مازال شوي طاح يسفرا ايوا شو داشي يقطفني سفرا يقطفني السفرا ودي الشنا على خاطر السفرا نتغنيثم ما راه تكشمض تورا جوستومون الباتريمون ماتيريال لا دوزيام ديمونسيون افا دويسين تازوري لي زار دو سبيكتاكل ديك السن الشنا لا شونسون الموسيقى لا ميوزيك لو تياتر مزقون نسعد مزقون نتدرس le théâtre, le parathéâtre. Le parathéâtre, c'est l'ancêtre du théâtre. Il est le processionnaire, les processions.
ما راه نروح هكذا نماقر تفسوت نزمر غادا نخدم بياس دو تياتر داشي يقيم تورا تمورتنا يقيم اي راز الجواهرة التلمسان اي راز سي ان جو دو ماسك هذا السنه الماسك كيزو سي الوراش تاع ثلاثه غاد جويرنا كاع تبعني وقال لنا ضغمنا كيما نسنسيم بوخل افيك دو لا سوي ils vont se tacher كي تلبس دي ماسك هاد تغني انزار انزار ربي سويت رازار ودي شانسون دو سي جور. Alors ces carnavals, ces masques, ces jeux de masques consistent donc dans un théâtre éphémère. C'est un théâtre épisodique et éphémère. C'est-à-dire l'enregistrement, un montage de pièces. C'est là alors il a الجواهري القبائل نقراس بوعفيف نقراس اسميس امغار وشقوف نقراس لعنكيد اي رذاكينا نسعى يسموه نطاس pour le jeu de masque. Donc c'est une richesse. ثاقي مازالو ثموثرة. Paradoxalement, même si la langue s'est appauvrie dans la première dimension, la deuxième dimension, les arts du spectacle, مازال كشميتني داك شوي طاح كشميتني دوبع وشكني قال لا معنى مازال الطفل مازال الغنى مازال الشنا يرنو لو كان ماشي الشنا التمثيلات القبائلية تتموت ترى ما نسلا الساقي ترى عن سليمان عازم باش تقسم يعني ماشي تموت قبائلي لدم داكشيشه مشطوح ساعة ديد ان ديسك يوث الغنى مثلا الشيخ الحسناوي شتيني ساعة 40 50 سنة غتفهموا ماشي دقيقة اقشي شنين 20 سنة غادي يفهم 65 سنين وإلا من 15 سنة يفهمها لك كتقسم أم كتا قبائلي أم كي تنقص لو كان ماشي دشنا يمزورة كويس عمر الورثيلاني عبد القادر فتحي باهية فرح شريفة حنيفة فاطمة الزهرة الجدة مقران الجدة مشطوح ثلا يمينة الشيخ نور الدين سليمان عازم على وزروقي طالب رباح الطاس ماشي ديون الشيخ الحسناوي الشيخ المهدي الطاس الله يبارك وكذاكي فغند قخام كوين اين الا انا كنت داخل تدرت كوين تاع لا راديو ils ont modernisé ils ont fixé la radio c'est une pratique de sauvegarde du cabine. Une radio c'est quelque chose, c'est un instrument extraordinaire pour parler la langue, pour sauvegarder la langue. Évidemment avec les vidéos, les films et tout ça c'est encore plus positif. Mais Ziknir داكي دوفان الشيخ نور الدين اسمي يروح على راديو dans les années 50 تبع كيف لي جون مزيان رشيدة رحمة ربي ديون نطاش يتبعن خدمن نطاش خدمن نطاش الحوايج يواكل هاد الزون تاع قبايلي تسمتاثرا ils ont découvert بليك la bande sonore c'était un refuge pour le cabine. C'était extraordinaire, ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, si nous avons besoin de support, c'est comme un petit peu les langues modernes. Hein. Quand on a commencé à apprendre l'anglais au lycée, on utilisait les chansons des Beatles. C'était comme ça. C'est la même chose aujourd'hui. On peut apprendre le kabyle en prenant un disque de Slimane Azem. ورقاو ذاك يموتن وفيغ مازال حيان سقسات شي ثنيوغن ندقلا نسخمين في ذاك يحيان سي توت ان جو موح كلمه سدولا نروح ما تسمو زقوط لا كيت قبايلي اداو خيط اتسجوجكم اتسافر بليزان سعيد داش تفكدي وراوي شكالي كوكي اتخدمو الخدمانيه الجماعه ذاين الى تفكدي وراوي اميوني ساعه راوي سلوزم أغرو مثلا ديهم يعدز هادي كرا ديرو حد يوشو تقولو ما سني فكاتش اسني سموزك تسرون تعقلون ما نتايك السلاكي هاكي خضرات تا قبايلي فيه الفرس تلا راونا حوايج نتا قبايلي نكوني ديريا نكوني نخوص مليح ماشي ديو كي غيخوص. Alors la troisième dimension de l'humidité de les arts du spectacle, le rôle insoumis. La troisième dimension, c'est sans doute quelque chose de très important. On appelle ça la cosmogonie. La cosmogonie, c'est du grec cosmos, gonos, ça veut dire représentation de l'univers. Ainsi dit quel qaam, ainsi dit quel Israël, ainsi dit quel Oumdan.
أورداني l'être humain en تمازيغ نقاس أورداني انسي ديفغ الوحش انسي ديفغ وسردون انسي ديفغ عوديو toutes ces questions-là. Les Kabyles, ils avaient des réponses, les Berbères, de façon générale, ils avaient des réponses. Donc avant l'avènement des religions monothéistes qui ont tout simplifié, dans la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, c'est simple. Le bon Dieu, il est omnipotent, il a créé Adam, يوثر الجيب يكسب حواء C'est comme ça, raconte c'est gauche. تجيب portefeuille. Et la création a démarré. Voilà. C'est d'une grande simplicité, c'est un paradigme universel, il n'y a aucun souci. Les religions se sont disputées. Est-ce que c'est Jésus qui est mieux que Moïse? Est-ce que c'est Moïse qui est plus avancé que Mohammed, etc. Bon, c'est un débat interreligieux qui n'a pas beaucoup apporté, si ce n'est alimenter les guerres, alimenter les assassinats, alimenter le freinage de l'humanité. Et je ne vous apprends rien, ça continue. Ça continue de plus belle. Et moi je me pose la question, je me suis posé la question, et je ne suis pas le seul, beaucoup se posaient cette question-là. Nos ancêtres ont préexisté au judaïsme. Les Berbères existaient en Afrique du Nord. Là, je fais une petite parenthèse. L'archéologie préhistorique, c'est une science qui est maîtrisée par les Occidentaux. Nous avons appris chez eux. Que disent les Occidentaux? Ils disent que l'Afrique du Nord est habitée sans discontinuité depuis 2 millions d'années. C'est-à-dire que cette histoire où c'est de Gbarra, etc., c'est épiphénoménal. C'est-à-dire que c'est un épiphénomène naturel. Petite migration, il y a des rois, il y a des dièses, mais il a un socle qu'on appelle les Berbères depuis les hommes primitifs. Ils viennent en Afrique du Nord. Depuis l'Égypte, al-Madrizi, Canaries, c'est l'occupation de l'Afrique du Nord. Et sur l'autre versant, la Méditerranée. Il se trouve que dans cette Afrique du Nord-là, il y avait des hommes primitifs comme en Europe, comme en Afrique du Sud, comme en Asie, il y avait des primates. Et les nôtres ont participé à l'universalité sans peut-être se rendre compte, évidemment. C'était le besoin primaire. Ils avaient besoin de se chauffer. Ils ont inventé le feu. Et ce sont les Occidentaux qui le disent. C'est l'homme primitif de Tiaret qui a frotté les premières roches pour sortir l'étincelle et mettre le feu à des détritus de bois. Et ça, on en est vraiment... on en tire une très grande fierté, que l'un de nos arrière-ancêtres primitifs a été à l'origine de la plus grande des énergies, la plus importante des énergies, qui est le feu, que l'homme ait pu maîtriser et inventer. Et les mêmes archéologues préhistoriques disent que quand l'homme est passé à un stade où il a commencé à sentir le besoin de protéines animales, il fallait qu'il mange de la chair, il lui fallait un instrument pour couper. Il a inventé la hache de silex. Et la hache de silex, c'est l'un de vos ancêtres, l'homme primitif de la caverne d'Afalou, du côté de Sokhelsnin à Budjaya, sur la mer, qu'il a inventé, confère les travaux de Slimane Hachi, qui est célèbre, qui est connu, et qui ont été validés un peu par la communauté scientifique internationale. Donc, quand on se pose ce genre de questions, on se dit que il me semble que nous sommes dans une très grande déperdition, non seulement par rapport à nos parents du 19e siècle, mais même par rapport à nos hommes primitifs. Il n'y en a rien inventé. Même les allumettes, on les importe.
Je parle d'Algérie. Donc, il y a quelque question. Ah oui. Pas besoin de censure. Alors, nous en étions à la troisième dimension. Donc, cette histoire de cosmogonie, cette représentation de l'univers, les sciences. Alors, je vais vous faire raconter une petite histoire. En 1914, un ethnologue allemand du nom de Leo Frobenius, qui n'a pas vraiment de consonance allemande, s'appelle Leo Frobenius. Il a fait un tour en Kabylie en 1914. Il s'est posé la question, comment se fait-il que les Kabyles n'ont pas de mythe fondateur? Est-ce qu'il existe un peuple au monde qui n'a pas de mythe fondateur? Il a répondu non, il n'y a pas un seul peuple qui n'a pas de mythe fondateur, de mythe qui explique le fondement du monde. Donc il a été cherché, il a été du côté de Al-Mizan, Kharata, etc. Donc il a fait le tour. Il a questionné les vieux. Et les vieux lui ont dit, voilà, depuis qu'il y a eu installation de l'islam en Afrique du Nord, on nous a interdit de parler de l'ancienne conception du monde. Donc dans le sec de Nahdar, nous allons vous parler dans une forêt. قالت بوم هذيك درع الميزان حكى ذات يانيا حكى ناس دايرين مقارن اللوح الدنيس les tablettes de la vie. C'est l'écriture, si vous voulez, le souvenir de ce qui a été transmis sur la jeunesse du monde d'après les Berbères. Alors, pour faire très vite, très rapidement, le premier couple, Ergaz Tmetos, ou de Kisler Angvarzir, Guillaume mais Fond de Glebhar. Le premier couple de l'humanité est sorti de l'eau. Nous étions plus darwiniens avant Darwin. Le couple de bovinés, le veau et la vache, le taureau et la vache sont sortis de l'eau, de la mer. Les animaux sauvages sont une perversion des animaux domestiques. Dans le groupe d'animaux domestiques, il y a 2 ou 3 animaux qui sont sortis, qui ont vécu dans la forêt et qui se sont transformés. Warzen, Tseril. Tseril, c'est l'ogresse, Warzen, c'est l'ogre. Certaines versions disent Izum, Tseril. Les animaux sauvages, qui ont engendré les animaux sauvages. Alors, il est resté quelques expressions qui nous rappelle que nous sommes un peuple matriarcal et matrilinéaire. Nous sommes descendus d'une femme. Ismi Dunis, la première mère du monde. Notre génitrice s'appelle la première mère du monde. Dunis. L'expression persiste encore. Depuis la nuit des temps. C'est notre première mère. Et ils ont gardé la matrilinéaire, le groupe matrilinéaire, ça c'est le lignage matriarcal, le lignage matriarcal. C'est-à-dire ça c'est une caractéristique de la société kabyle. Il y a évidemment d'autres considérants, d'autres arguments pour parler de la cosmogonie. Il y a des vestiges, des survivances, des phrases, des mots. Littéralement, ça veut dire qu'il a avalé l'œil de la chouette. Ça veut dire qu'il est insomniaque, il n'arrive pas à dormir. Et Vour, d'où le mot Voururu est dérivé, Vour, c'est la divinité du sommeil chez les Berbères. Le dieu du sommeil est Smith Vour. Et le dieu, il y a un dieu formidable chez les Kabyles, il nous protège des flammes.
اسميس حداز. حداز زيكني ما اسموش قلت البرويض كاع سيتي لا كيغ اون اونطوندي دي بروي كوم سا لقى راسي جيدا شي الحسا الساو كان حداز ديك تراني فلاطني باش هادي غوم تيمسو تسالي ولا خسر. حداز il existe dans la mythologie grecque, c'est Hadès, dieu des enfers. Et Hadès, évidemment, c'est le dieu des divinités qui fait en sorte